Personal nga ginhataghan Commission on Higher Education CHED Regional Office 8 Director ngay Dr. Maximo Alhibe ang Certificate of Program Compliance COPC nga Report on Result of Preliminary Assessment RRPA haduha nga programa han Eastern Samar State University Essu Main Campus han Lunes Abril 6. Nakarawat nan Bachelor of Early Childhood Education BSCED han College of Education and COPC tikang ha Commission samtang ang Bachelor of Science in Architecture ginhatagan hin RRPA ngamon siyahan nga pitad antes makuhan COPC katapos ang dugang nga evaluation hamasunod nga mga adlaw. Mahinunumduman nga ginhatagan han RRPA and BSCED han Disyembre 2024 samtang ang BS Architecture ginripaso han CHED Regional Quality Assessment Team han Nobyembre 2025. Ang nasabi nga programa ipapasakop ha College of Technology ngan ginalauman nga magiging College of Technology and Architecture. Ginalauman nga makarawat ang BS Architecture han irasyahan nga batch han mga estudyante hasyahan nga semester hangkad academic year 2026-2027. Samtang ang syahan nga batch han BSCED ada na hikaduha nga tuig. Dayon nga ginsugo ni Essu President Dr. Andres Pagatpatan Jr. ang pagdikang han recruitment process para han BS Architecture agud makaaghathin mga kwalipikadong aplikante tikang habugos nga probinsya. Ang BSCED ginpapangunahan ni Dr. Josephine Marasigan samtang ang BS Architecture papanguluhan ni Miss Brian F. Ann Dilara. Ginpasidunggan ni Dr. Alhibe ang lideratohan mga dean han mga programa nga amuhira Dr. Arnel Balbin han College of Education ngan Dr. Rowena Capad han College of Technology pati ang ira mga faculty hailarum han pamumuno ni Dr. Andres Pagatpatan Jr. Samtang ginpasidunggan han Philippine Institute of Civil Engineers kun PICE Essu Student Chapter Officers ang 35 nga bag-o nga nakapasar ha Civil Engineer Licensure Examination tungod han ira dedikasyon nga nagresulta han ira kalampusan. Sumalaha grupo han kalampusan han mga pasor diri la naghatag dungog hayratag sa tagsa nga pamilya kundi pati naliwat ha universidad. Gintagan doon gihapon nga ini nga milestone usa nga dako nga pagtikang tipakadto ha pagtukod hinmas marigon ngan mas talwas nga nasod pinaaghan ira propesyon. Ginaghathan PICE SOSC officers ang mga bago nga engineer nga ipadayon ang ira hingyap ngan gamiton ang ira kahibaro para ha kaupayan han komunidad. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.